Or the meko me baby or the meko and can I mean so way hotel. Okay, Odin. Okay, interesting. Me name so way hotel and tea drew one. Na girl no hotel na Pastor Prince catcher ni say obedidi amayako. All right. Nti o ma girl ni bie room ba ko ma me. Na me kotina na me didi. Nti e wo ho na wa be bisa me say ma didi awie. Oh, okay. Na me see the first obisa me see there bi. Na second one no be bisa na me say ba chan ma didi awie. E dem on it say restaurant baby amko net et say baby na wo didi na obi baby girl no be bie ma wo didi no e ho o describe ho send it empower Pepper shine empa blue like empa ya say so blue like bed sheet near blue and I say baby empa omo ayabum like omo aye any bibi abum ti no bed sheet inseso okay ma hu dia o chere no empa shine nti na bed sheet inseso na omo paint one white okay nti o baby sam say ma didi awe na akonwa ni table ho a wotena so didi ye me pa shine right na hono so kra no the way na ye call ya on a girl na esi kasa no timi say o ta eden ye kɔ ho we say girl ni nim no or customer nti the girl ni nim no right o ta kɔ ho e say ye dru o girl no say eh Pastor Prince o say an obedidi amayako nti girl o ma girl no ebra mi nsuo nsuo no girl ni di nsuo ni bra mi wie na ono so tena the same room na o lock Osofo no obetina wo nche wo dem ho no me ba chan na konwa ne ya he na e ba kwa na emienu na emienu be na me mete animu sei na ono te machi other one na other chair no so okay na o te machi nti me didi we na me ka cha ni sempa cho ma didi awie o right na o se o ye nkwe nti me sorry say ye ko na o se o Rashida we have malafaka first na Manisha se eje wo hu. I also for prophet Elisha no. Mba chan. Wan sha wo nkom. Ana nkom se na ma lafaka no. O de to aswe. No so me ma wasere kaka me pese wo be emotional. No say wo sha se ye ma lafaka na manije wo hu. Wo ya me fe. Na me say okay. Na pastor we say oh, me hu wa check. Me kwa ka me hu ache no na e me hu e bi setan bia phone so na me no kasa nti e ba ne say no kasa hu ache me hu krada o picture na ma hu yeah na wa frame me say wo beboa me yeah o hia me hu se hu me ache nti me mba hu okay se ma wadwen e bebre nti me the sister no kra ni nyame anim na me nim say adwen sa wo ni team right nti no credit so lock it down then when bisa na so na dey na esi nti wa lock it down no ende man bisa no okay man bisa no say e bia me na me nim say bia o be bompa ya ma na me nim say bia say pastor de demons wo mo be to see na to aso e you know finally in a nutshell how did he get you on the bed eba ne say oye den no otimi e de wo koto mpa so because say then no katu wutiri munti a wo one carry and to meet him okay o kan say me mbam no o se bam no o se me mbam no wallahi say man bam no twifo no then Derek o se me fam no hug oh and I twi mo kan say bam oh okay toss hey no se me fam no na me fam no okay nti man ne pastor we asema wanka man tewi biem wan ne mihu ya ne say obiebie na no keka nsem bi obi a memba wo na obi a wo keka nsem mihu ya ne say as a pastor Prince sana na sabi na yi na peja yi na okay sabi ne bema okay right Obama no right how was your mood now we okay and na you were under duress na hu cry men can say
Duress no che say I say also obitimi e de bibi gu ani so na Sam if you say oba mi na na what we week na say dem kasa kasa nkiti oh hypnotize okay kasa no so ame ntene e o ka no ebe na tongues na odwe nsen say Christopher your buttons me kwa sorry ntimi okay yento aso nti na kasa bi yeah nti me hu ye no aha me hu ye na pastor we sabi ne be ma na sorry oh inim say kasa na o kasa no se na o hu bibi na agumi so se na o frɛ ne dan yu se dan yu minim nti ne me hu ya ne se pastor no mani ba me ho so kra na o ne me adawi o sorry no when he ba so sorry and then I'll catch no pastor we me sorry I say ono kra wa mama nkasa asema pastor we di kan catch me ne say Rashida me se meboa wo ma ye ma adwen mehwe ma ebi aka wo ba no right ma de mu mpe ni po beboa mo agye nkwasiafo na mo pe sa comment no ye nti no se no kan sa nti no e ma complain bi anka obetimi a complain no e ka wo mu wantimi anka sa ha na me so mpacho me ni obi ani ho right me ni obi an to like uni be ma bia nti na just wo so waje atum so ne betwempena say oka say me person me no have a relationship me no relationship okay na wo so ka say okay wo so uni be ma bia nti no me de me mpe nechina obi frɛ wa on peke no say o minim de o sitie minim so e ni patiti de sa na no o sa go fini ka kire o right minim so e ni patiti mi njinindi obeboa me okay na ono kra Abraham me ban ni nti me ban Abraham nti no onti me nyema de bone okay you do rush in you believed him okay